Zdravo, bubice moje mile. Pravo je vrijeme za novu priču. Stalno mi pišete da vam snimim Pepeljugu. Pa je teta Nina odlučila baš večeras da vas obraduje upravo tom pričom. Hajde, lijepo se pokrijte pa da započnemo. I nožice pokrijte da ne ozebete. Upravo tako. Sad možemo početi. Pepeljuga. Razbolje se žena nekog bogataša, pa kad osjeti da joj je blizu kraj, pozva kćeri jedinicu i reče joj: Drago moje dijete, budi uvijek dobra i vrijedna, pa će ti svako biti od pomoći. Kad to reče, sklopi oči i izdahnu. Djevojčica je svaki dan odlazila do groba svoje voljene majčice i plakala. Nije zaboravila njene riječi. Uskoro je došla zima i snijeg je pokrio majčin grob svojim bijelim pokrivačem. U proljeće, kad ga sunce okopni, bogataš se već oženi drugom ženom. Žena sa sobom dovede i svoje dvije kćeri, koje su naoko bile lijepe i čiste, ali u srcu bile su zle i prljave. Tako nastadoše teški dani za sirotu pastorku. Zar će ova glupa guska sjediti s nama u sobi? Govorile su. Ko želi hljeba se najesti, mora ga i zaslužiti. Oduzeše joj njene lijepe haljine, navukoše joj staru sivu kecelju, te joj umjesto cipela dadoše drvene klompe. Vidi ti ponosne princeze, kako se ona dotjerala. Vikale su, smijala se i odvele je u kuhinju. Tu je morala od jutra do mraka raditi teške poslove. Ustajati u ranu zoru, donositi vodu, ložiti vatru, kuhati i prati. Osim toga, polusestre su joj radile svakojake pakosti. Rugale joj se i sipale joj u pepeo grašak i leću, a ona je morala satima sjediti i prebirati zrno po zrno. Uvečer, umorna od tolikog posla, morala bi leći pokraj ognjišta, jer svoje postelje nije imala. Kako je od pepela uvijek bila prašnjava, nazvaše je Pepeljugom. Jednoga dana otac se spremao na sajam, pa upita pastorke šta želi da im donese. Lijepih haljina, reče jedna. Bisera i dragog kamenja, reče druga. A ti, Pepeljugo, upita otac, šta bi ti željela? Otkinite, oče, prvu grančicu koja vam dodirne šešir kad se budete vraćali kući. Nju mi donesite. Tako otac kupi objema pastorkama lijepe haljine, bisere i drago kamenje, a kad je vraćajući se kući jahao kroz šumu, okrznu ga ljeskova grančica i izbaci šešir. On je otkide i ponese. Kada je došao kući, dade pastorkama ono šta su zaželjele, a Pepeljugi dade ljeskovu grančicu. Pepeljuga mu zahvali i ode na majčin grob, te tamo zasadi grančicu. Pritom je toliko plakala da su joj suze tekle niz obraze i zaljevale grančicu. Ona je od suza odmah počela rasti i postala lijepo drvo. Pepeljuga je svaki dan 3 puta odlazila na grob, plakala i molila, a svaki put bi na drvo slijetala bijela ptičica, pa kad bi Pepeljuga izgovorila neku želju, ptičica bi joj s grane bacila ono što je zaželjela. Dogodi se da kralj te zemlje priredi svečanost koja je trebala trajati 3 dana i na koju je pozvao sve lijepe djevojke iz kraljevstva kako bi njegov sin sebi odabrao nevjestu.
Kad su dvije polusestre čule da će i one biti pozvane, silno se obradovaše, te pozvaše Pepeljugu i rekoše joj: očešljaj nas, očisti cipele i pričvrsti kopče. Ići ćemo na svečanost u kraljeve dvore. Pepeljuga ih je poslušala, ali je gorko plakala jer je i ona željela ići na ples, pa zamoli maćehu da i nju povedu. Zar da ti, Pepeljugo, reče ova, takva puna prašine i pepela ideš u dvorac. Nemaš ni haljinu ni cipele, a plesala bi. Kako je Pepeljuga i dalje molila, ona reče: evo, sasula sam ti zdjelu graška u pepeo. Ako ga za 2 sata istrijebiš, možeš ići s nama. Pepeljuga izađe na zadnja vrata u vrt i povika: o, vi pitome golubice, vi grlice i sve ptičice pod nebom, dođite i pomozite mi. Dobra zrnca u lončić, loša u trbuščić. Odmah sletješe na prozor 2 bijele golubice, za njima 2 grlice, a onda dole pršaše sve ptičice pod nebom i spustiše se na pepeo. Golubice zaklimaše glavicama i kljuc, 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 a za njima i sve druge ptičice, pa potrijebiše sva dobra zrnca u zdjelu. Nije prošlo ni sat vremena, a one završiše te odletješe. Tada djevojka sva radosna odnese zdjelu maćehi, vjerujući da će sada smjeti ići na svečanost. Ali maćeha reče: ne, Pepeljugo, ti nemaš haljinu i ne znaš plesati, svi će ti se smijati. Kad se djevojka opet rasplakala, ona nastavi: ali ako mi 2 pune zdjele graška istrijebiš za 1 sat iz pepela, onda možeš ići. A u sebi pomisli: to neće nikako stići. Kad ona prosu 2 zdjele graška u pepeo i ode, djevojka opet ode u vrt te poviče: o, vi golubice, vi grlice i pitome ptičice pod nebom, dođite i pomozite mi trijebiti. Dobra zrnca u lončić, loša u trbuščić. Opet na kuhinski prozor sletješe 2 bijele golubice, pa 2 grlice, a onda dole pršaše sve ptičice pod nebom i spustiše se na pepeo. Golubice klimnuše glavicama, pa kljuc, 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 a za njima i sve druge ptičice i istrijebiše sva dobra zrnca u zdjelu. Nije prošlo ni pola sata, a one završiše te odletješe. Djevojka odnese zdjelu maćehi sva radosna, jer je pomislila da će sada i ona ići na svečanost. Ali maćeha reče: ništa ti ne pomaže, nećeš s nama jer nemaš haljinu i ne znaš plesati, mi bismo te se sramile. Okrenu joj leđa i požuri za svojim oholim kćerima. Kad više nikog nije bilo kod kuće, Pepeljuga ode na grob svoje majke pod lijesku i reče: drvce drago, stresi grane, pa saspi srebro i zlato name. Jedna ptica joj zbaci zlatom protkanu haljinu i svilom i srebrom izvezene cipelice. Ona se brzo obuče i potrča na svečanost. Njene polusestre i maćeha je nisu mogle prepoznati. Bila je tako lijepa, u raskošnoj odjeći, da one pomisliše kako je kraljevska kći. Na Pepeljugu nisu ni pomišljale, uvjerene da ona sjedi kod kuće u prašini i trijebi grašak iz pepela. Kraljević joj priđe, uze je za ruku i zaplesa s njom. Pa je čitavo vrijeme plesao samo s njom i nije joj htio ispustiti ruku. A kad bi je neko drugi zamolio za ples, on je odgovarao: ovo je moja plesačica. Tako je ona plesala do večeri. Kad htjede krenuti kući, Kraljević reče: poći ću s tobom da te ispratim. Htio je vidjeti čija je to kćer, ali ona mu pobježe
i skoči u golubinjak. Kraljević je čekao sve dok nije došao njen otac, kome je kazao da je neznana djevojka skočila u golubinjak. Otac pomisli da nije Pepeljuga. Donesoše mu sjekiru i trnokop da razvali golubinjak, ali unutra nikoga ne nađoše. Kad dođoše kući, Pepeljuga je ležala u prašnjavim haljinama u pepelu, a Petrolejka je tužno svjetlucala kraj dimnjaka. Jer ona je brzo iskočila s druge strane iz golubinjaka i otrčala do ljeskovog drveta. Tamo je svukla lijepu haljinu, stavila je na grob, a ptica ju je odnijela. Onda je obukla svoju sivu keceljicu i legla u kuhinju kraj pepela. Drugog dana, kad se svečanost nastavila i roditelji sa sestrama otišli, ode Pepeljuga ponovo do ljeskovog drveta i reče: "Drvce drago, stresi grane, pa saspi srebro i zlato name." Ptica joj tada baci još gizdaviju haljinu. Kad se u toj odjeći pojavila na svečanosti, svi su bili zadivljeni njenom ljepotom. A kraljević, koji ju je čekao, odmah je uze za ruku i ponovo s njom zaplesa. Ako bi je neko drugi zamolio za ples, on je govorio: "To je moja plesačica." Kad je pala večer i ona htjela otići, pođe i kraljević s njom da vidi u koju će kuću. Ali ona pobježe u vrt iza kuće. Tamo je stajalo lijepo veliko stablo na kojem su visile prekrasne kruške. Hitro kao vjeverica uspne se Pepeljuga među granje i kraljević nije vidio kud je nestala. Ali on opet pričeka dok ne dođe njen otac i reče mu: "Neznana djevojka je opet pobjegla. Mislim da se sakrila u kruškinom granju." Otac opet pomisli: da nije Pepeljuga. Naredi mu da donesu sjekiru i posiječe drvo, ali ne nađoše nikoga. A kad uđoše u kuhinju, Pepeljuga je već ležala u pepelu, jer je prije toga skočila sa stabla, vratila ptici sa ljeskovog drveta lijepu haljinu i obukla svoju sivu keceljicu. I trećeg dana, kad su roditelji i sestre otišli, pođe Pepeljuga na majčin grob i reče drvcetu: "Drvce drago, stresi grane, pa saspi srebro i zlato name." Sad joj ptica baci haljinu koja je bila tako sjajna i raskošna, kako još niko nikada nije imao, i cipelice od suhoga zlata. Kad je u ovoj haljini došla na svečanost, svi su zanijemili od divljenja. Kraljević je opet plesao samo s njom i kad bi je neko drugi zamolio za ples, on je govorio: "To je moja plesačica." Kad padne večer i Pepeljuga pođe kući, kraljević je opet htio pratiti, ali ona mu tako brzo pobježe da je nije mogao stići. Ali kraljević se ovog puta poslužio lukavstvom. Naredio je da se stepenice namažu smolom, pa kad je djevojka potrčala kući, lijeva cipela joj se zalijepi i ostade. Kraljević je podiže i vidje da je bila vrlo malena i od suhog zlata. Drugog dana dođe s cipelicom Pepeljuginom ocu i reče mu: "Nijedna druga neće mi postati žena osim one kojoj pristaje ova zlatna cipelica." Dvije polusestre se silno obradovaše jer su imale lijepa stopala. Starija uze cipelicu i pođe s majkom u sobu da je isproba. Kako je cipelica bila premalena, pa joj palac nije mogao stati, majka joj reče: "Odsjeci taj palac. Kad budeš kraljica, svakako nećeš trebati hodati." Djevojka to i učini, te ugura nogu u cipelicu, stisne zube od bola i izađe pred kraljevića. A on je kao svoju nevjestu uze na konja i odjaha. Kad su prolazili pored groba, na ljeskovom grmu sjedile su dvije golubice i gukale: "Gukni, gukni, golubice, krv curi iz cipelice.
Cipela je premalena, a nevjeste prave nema. Kraljević pogleda njenu nogu i spazi kako je krv procurila. On okrenu konja, vrati lažnu nevjestu i reče da to nije prava i neka druga sestra isproba cipelu. Sad druga kćer ode u sobu s majkom. Nekako s mukom utiska prste u cipelu, jer joj je peta bila prevelika. Pa majka i njoj reče: odreži tu petu. Kad budeš kraljica, svakako nećeš morati pješačiti. I djevojka tako i napravi. Pa utisnu nogu u cipelu i izađe pred kraljevića, a on je uze na konju kao svoju nevjestu i odjaha. Ali kad su prolazili pored ljeskovog drveta, sjedile su na grani dvije golubice i gukale. Gukni, gukni, golubice, krv curi iz cipelice. Cipela je premalena, još nevjeste prave nema. Kraljević pogleda njenu nogu i opazi kako je krv procurila iz cipele i natopila bijelu čarapu. Pa okrenu konja i lažnu nevjestu vrati kući. Ni ovo nije prava, reče Kraljević. Imate li još kćeri? Ne, reče otac. Tu je još samo Pepeljuga, siroče moje pokojne žene. Ali ona vam ne može biti nevjesta. A kad Kraljević reče da mu je pokažu, povika maćeha. Ne, ona je prašnjava i prljava, ne možemo vam je ni pokazati. Kraljević međutim ostade pri svome, pa su morali pozvati Pepeljugu. Ona prvo opra ruke i lice, pa izađe i pokloni se Kraljeviću koji joj pruži zlatnu cipelu. Tada ona sjede na klupicu, skide drvenu klompu i obuče zlatnu cipelu koja joj je pristajala kao salivena. A kad je ustala i Kraljević je u lice pogledao, prepoznao je lijepu djevojku s kojom je plesao, te povika: ovo je moja prava nevjesta. Maćeha i polusestre se skameniše i poblijediše od bijesa, a on uze Pepeljugu na konja i odjaha s njom. Kad su prolazili pored ljeskovog drveta, zagukaše bijele golubice. Gukni, gukni, golubice, tu su zlatne cipelice, što djevojci dobro stoje, jer nevjesta prava to je. A onda poletješe i spustiše se Pepeljugi na ramena. Jedna s desne, druga s lijeve strane. Kad je trebalo slaviti svadbu, dođoše se obje polusestre dodvoriti i s Pepeljugom lažno dijeliti sreću. Kad su mladenci pošli na vjenčanje, stade starija s desne, a mlađa s lijeve strane Pepeljuge da joj budu pratilje. Ali ih golubice koje su ostale na nevjestinim ramenima u trenu otjeraše. A Pepeljuga i Kraljević ostaše sami u svojoj sreći. Pa su živjeli dugo i sretno i za sva vremena ostali plemeniti ljudi. Mili moji mravići, nadam se da ste sada poslije slušanja zavoljeli i ovu staru dobru priču. Hajde sada, vrijeme je da pajkite. Lijepo se ušuškajte i na spavanjac. Laku noć, bubice moje lijepe. Mirne i lijepe snove sanjajte. Ljubi vas vaša teta Nina. Laku noć.